Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization Mairang Circle hapo ka jengalam President Samla Reno Lingdo Lingkhoi haka Sautrik unai luar ahaja apusan kalalit banyakendo ya usab divisional of school ka Mairang banyakren haka baide berkajing bamla ban penbiang nonghikai hamaus mai kelang government LP school. Kaseng hadian bakalayo ay kajing ujor na kinong shnong ketika shnong kaseng kalahir ban let ban sakhi delaki jongki khamat. Bat kalalap ru bakate ka school kadon hadu chispa khandai ngot ki khna school batang wei unong hikai kaseng ka songtho bakalong ka bae unong hikai marwei ban ai ka jing hikai ka babyang nak benta chispa khandai ngot ki khna kumta kalayo banya kren ru bat unong hikai ka school nakalyang unong hikai ulapan pau shibun ki jing e bo shem ha ka jing dan marwei kum unong hikai ka school kaseng klam dapen slam ha kasih wabut kalalit banyakendo yu subdivisional of school officer ban penpau ki jing e ki ba unong hikai bat ki khna school ki mat u officer ulai tho bana kalyang ka office kalapha ada ka proposal letter shaka state government ban thung nong hikai thamai ha ka ka school hinrei tat hadu minta kimpat yo ek approval na ka state government u officer ulong bakandang shimpor banyo yo nong hikai bapura ha ka school namar ki hap bandang up ya ka approval na ka state government kaseng kala dawaru ya ka wei kamat bandai ban wanra ashwa da no hikai officiating kar hadu bandala ban wanra ya no hikai bapura khnang bakanum don gajing e gajing do nong ya ki khna school bapuli ha ka school kumta na kalyang officer ulakular baun pha da ka proposal letter shaka state government ban wanra ashwa shipor da officiating hapo ka ka mouse mai kalang government LP school kaseng kadang yai bot din ha ka bai dei bat kanika kam bat ong balada ka office kamla bane e nak leng kaseng kamban se bakan shim da ka wei ka sen jam nak benta ka bha ka met ki khna ki ba puli ha ka te school demla la per wei yo pade gina demla si bo na marwei yes Apa kan marwei mo dia Anak nak dak ada bekas rumah tu dak apa jadi tu full rumah Kung kailan yung share rumah kadang di kanu tahu kita bukan mutlas bukan ka kadai marwei lalai khau tên nói cái anh post lấy về cái là trong khảo người ta nhưng tôi không chịu để sân vây đi cái lòng bạc kem cả dengan saat master marwei kalau kamu minta indang songkat minta ubni jud minta dan apa ni di marwei Saya harus sekolah. di an hadu spak mengut spak jadi mengut bikin mengut Terus sekolah sudah dah bertelang ke mikir senang uang. Dia don lagi berobat. Kelas di kelas ini. yes di an hadu kelas 5 Five. Dulu kelas. Kamu ada dulu siap. Tip ni mentip apa Bagus betul. kapun Cembe kayak gue kalau kopi nak kalian beli kasin teh. Ini mau beli dawe ofisi dia. Ini nak kasin teh dawe betul. Beli kayak kurang deh baik. Ya ada kan kalau nak excuse nak kalian kalau fest teh pakai kuat ofisi bikin anu bilang lab. Dia betul ada tempat lah. Polisi tau kalau belum stingwa nanti free kita Senang sosial itu kalau yang kita lah kita mengira ibu ada menyerap menyerap dari faktor dan fungsi mencari dari siapa bisa dimuat betul ya dari selalu ikut saudara bisa lagi kalau di kami apa perjalanan senang mereka wai tapi orang
Kalian ni kan itu marang sakil hadir di layo kemudian di kusna musmai. Habis dia buat kerja pemla kemudian melakukan kalian sorkar hak sekolah musmai dengan LP school. Nah kalian ni keseng kemudian lawan ban sakhi dan dijoki kemat yang kita ke sekolah. Bagi lalap waktu ke sekolah kadang hidup sispa kendai ni kena sekolah. Bat dontang uai nongikai. Ni sotu kalau ke ini ke ba nongikai marwai. Wan ai ke jingkai nam taki sispa kendai ni kena. Keseng kalau yo dia keran ru bat tu nongikai. Nah kalian jumpa lapan pau sibun ijing bamahu usiam. Lapan pau badon stop jack ibana kalian jumpa hapan sangi no sipor ban ai jingkai kena. Tang nak kadau ke jibom laksyu ban korpor nama ke jingun pala stop jack ibamahu usiam. Lapan sengau bateng nama tang nama bentar. Ban ai ke jingkai kapura nam tak kena kalian jumpa umbat se. Hapan tung dan helper nongirap ibu. Nam bentar ban ai ke hatam nam tak kena bakuli apa jok tekstur. Bat ya kapaino ko siu sap nam bentar jok untuk nongirap hapan siu dak ketulok ke bau yo malah ka banai. Nah kalian jogi keseng bud ngilalai ban mare man penpau ini kicing man pensengau ini kicing sub divisional school officer mairang bahadir bagi kendu ban officer in charge nilai snow ban kalian officer ru roang ban kalian office ru kelapha ya ke proposal sya ke state government dari kalian ke state government hadu mentaru kimpa ai kata approval balanu bagi tung yung non kai makura hapo trong katay kamos mai kelang government LP school. Dan kalian juga keseng habang isuto wana kalian ke office kapan pau ini ba kanang sipor manra non kai makura na kalian juga keseng kakerpa na ke office ni berkawai bahkan sobha bayam ta sipor kena makamdang gano kacing deko kakom puli putih na ang school makan manra aswa dan office ting non ikai banyara namanta balikai hapo coba teka mo sungai government LP school. Dia nak kalian kau survei siru kalkula bahkan sapha ya proposal syaka state government banwara aswasipo dia visiting noikai bat tak hadu bahkan dayo yang noikai mapura. Nah kalian ke office kalkula bahkan satung swa daun noikai visiting hapo ketika school most like kelang government LP school.